Shalom, ahangaho uko mutubona ni gospel challenge. Duhura n'abantu tugakora aga challenge gatoya kugira ngo turebe uko dusobanukiwe cyangwa se n'ibyo tuzi byerekeye gospel muri rusange Bible. Hanyuma hano dufite abantu babiri tugiye gukorana challenge. Amazina Delphine. Okay. Hanyuma ndashaka ko dukora aka challenge. Hano dufite ibibazo 66. Buri muntu wese hano agiye gupikingamo udupapuro dutanu randomly. Hanyuma dufite ibibazo bihura biranditse hano. Ubwo urajya umbwira namba usomeye icyo kibazo ugisubize. Okay, let's go. Turamo dutanu. Nta kibazo. N'undi ntago wamenya ngo utoye kangahe. Nabitora 2 3 4 5 twuzuye. Abura kamwe. Okay, let's go with challenge. Buri wese rero natangira bumbure. Abumbure 25. Iyo ni 25. Let's go, ubwo twagiye aho 25. Ubwo reka turebe ikibazo batomboye cya 25. Ikibazo batomboye cya mbere kiravuga ngo umwami washatse kwica Yesu akivuka ninde? Herode. Ikibazo nawe tubwire ako batomboye kamwe. 3 kiravuga ngo ni bande bagiye mu ijuru badapfuye? Vuga 3. Eliya, Enoki, n'abandi. Gusa Abrahamu we ntabwo tuzi ko byagenze, ariko ni Eliya na Enoki. Turabara inota rimwe kuri rimwe aho bigeze. Hanyuma ako watoye uzajya ugashyira hano ntacyo. Okay. Akandi mirongo 37. Nindi Mana yaremye mbere? Adamu. 13. 13 iravuga ngo ninde wagambaniye Yesu? Ukarangiye. Hanyuma tora kandi. Nabonye inota cyangwa ntari? Inota waribonye 2 kuri 2. Ibibazo byanyu biroroshye. 6. Bishobora kuza kurangira bikomeye. Mugize ko exam itangira yoroshye kandi bikomeye. 6. Ariko biterwa no kwatomboye. 6 iravuga ngo ninde Imana nihe Imana yarimbuje umuriro? Sodoma na Gomora. Ashyira hasi cyaje sinzi. 19 kiroroshye cyane. Igitabo gisoza isezerano rishya ni iki? Wow, byashoye. Abantu uyu munsi ko ari abanyamahirwe. Niba atari abanyamahirwe barasomye. 56. Ninde Yesu yabwiye kororoka mu giti? Zakayo. Batirakomeje. Jeni 6. 6. Mani mfashe ikibe cyoroshye. 6. Indirimbo 5 ukunda cyane umuhanzi ku giti cye, tari korari atari iki? Okay, Israel Mbonye. Ku misozi twicaraga ku misozi mu Babylon. Ni ku musozi niko yitwa. Umuhanzi wa kabiri. Si uwo mbwe umuhanzi. Ubwo ngo yarangiye twavuze 5. Okay, wo bita Theo. Ikigeragezo. Indirimbo yitwa Ikigeragezo. Ndetse no bita Izayi. Indirimbo ivuga ko iwacu ni mu ijuru. Ndashaka ko kwa data ni mu ijuru. Yego. Hariyo harubindi? Okay, indi mu Rwanashyaka nayo afite indirimbo yitwa Agaciro, twihesha agaciro. Twihesha agaciro nk'abana b'Imana. Okay.
ndakeka ni wowe utahiwe. Gatatu. Win. Ako ubwo ni amanota angahe? Maze gutora. 8 kuri 4 ndakeka. 8 kuri 4 harabura kamwe kuri kamwe. Watoye kangahe? Gatatu. Gatatu siko wayimbaje n'indi Mana yaremye imbere. Kandi oya niki none ntago ari umuntu. Niki Imana yaremye imbere? Yaremye intuzi ijuru. Apart from kuba yararemye aza umuntu noneho tugiye mu bintu. Imana yaremye ijuru n'isi sibyo? Niki yaremye mbere na mbere? Sibyo yabanje kurema se ubundi kashiraho yaremye ijuru irema n'isi. Turaza kujajinga hanyuma 5-1 ushobora kuba ugiye kubona ikigiye kugutsinda. Njyewe 5-1 ninde wabatije Yesu? Reka turebe. Okay. Wait. Bagusanga ari intsinzi yawe. Ni Yohana Umubatiza. Noneho rero ubwo bato inganyisha. Mwese mwari arongera mutore ibindi bitatu. Ibindi bitatu. Apart from byo mwari mwamaze gutora. Bakabonetse wina. Hama wina muramuha iki nicyo kibazo rero. Niho turi gukorera nyuma. Biramenyekana nyuma. Ari simba ari niki. Reka nkomeze. Okay. Niho twongera gutangira sasa. 5-7. 5-7. 5-7. Niki Yesu yabwiye abigishwa be ngo bajye bakora bamwibuka? Bajye banywa intuze barya umugati. Bajye banywe n'amaraso ye, bajye babikora bamwibuka nyine kuri Pasika. Kuri ubu ngubu bikorwa tubiriye zina birabagita mu guhazwa nyine mu rusengero. Ni guhazwa igaburo ryera. Cyari ikikunze igaburo ryera. Urumva ko batira cyakomeye bakaba bagasoje bagashyira agashira. Hanyuma 40 iravuga ngo Imana yakuye Eva mu kiye gice cya Adam. Ibibazo byanyu biroroshye cyane. Biroroshye n'ubundi purpose ntabwo ari kujya binanira umuntu. Cyakora nk'uko muri kumva muri kubisubiza neza, hari abatabisubiza nk'uko muri kubisubiza. Ubyumvishe rero ahita we nawe abyigira akabimenya. Noneho rero hano icyiza ahubwo iyo muri kubikora buriya nibyo aba ari byiza kuko ni nabwo umuntu akwigiraho nyine akakimenya. 35. 35 iravuga ngo umwami washatse kwica Yesu. Wari wayitoye ariko 35. Tora indi mwari. Shobora kuba yaranditswe kabiri. 6-1. 6-1 iravuga ngo ninde wititegerezo muri Bible kuri wowe? Ni option. Ni Yesu. Kubera ko nyine yakoraga iby'Imana ishaka, nyine yashoje ubutumwa, nyine yakoze purpose ye mu buzima bwe yarayisohoje, ariyo kwamamaza ubutumwa bwiza no kubushyikiriza abantu Imana, kwegereza abantu Imana. Niki umwigiraho? Mwigiraho kuca bugufi. Urumva iyo uri Imana ukaza kubana n'abantu, ni nkuko bavuga ngo yenda ngo perezida aje no kuba mucyari. Urumva akabana n'abantu akicisha bugufi agakora ibyo akora kandi afite ubushobozi burenze, ntakoreshe ubwo bushobozi bwe ngo yiyemere nyine yigira umuntu urenze, akaba umuntu nyine uri hambo nyine. Kuca bugufi ni cyo mwigiraho ngewe. Right. Ikibazo cya 43 komeje kubura gica. Abavandimwe ba Mose bari bande? Uravuga nyine n'amazina yabo bose bari benshi. Hari umuvuga babiri. Ni babiri. Kuri ngenzi babiri sindi ukubaza abarenze babiri. Okay, n'ubundi kubera ko yara ubwo
yabaga kwa Farawo. Yari kwa Farawo gusa mama we amuta ndabazi barahari niba uvuze ngo barahazi bivuze ngo barahari barahari niko urahita utsindwa Jesus Samuel ukirako urayamanitse Miriyamu Aroni ndarakurusha natsinda ikindi icyo agiye kuvuga araba ari ubaye. Okay, 20 bavuga ngo igitabo gisoza isezerano rya kera. Zefaniyada ni checking uburetse gato buretse rya kera isozwa n'ibiheda ego hari ibitabo by'inyuma za Habakuki za Zakariya dukeneyemo kimwe Zakariya reka cyo duhite tukiverifyinga kuko Bible hano zirahari. igitabo cya nyuma ni ikihe wakisha ni ikihe okay ntacyo ubwo turacyanganya ubwo baracyanganya cyane. Itanu n'umunani hari agapapuro usigaranye karangiye turebe ko ikindi cyagikora. 5 okay mani pashe neza ko ari Zakariya vuga 5 mu mbuto za mwuka we. urukundo kwihangana gukiranuka guca bugufi. Urukundo naruvuze hajya naruvuze guca bugufi no gufasha n'umutima wo gufasha ariko dusabiranya zose ntabwo wazivuze ariko byibuze hari izo yavuze wenda ntiyazibuka ariko n'ibyo yavuze n'ubundi nubwo zitaba zanditse ariko abarizo nyine se bato ikomeje twashize musubire none turafata kamwe musubire mufate dutatu. Ibibazo byoroshye ni abantu babisobanukiwe ni abantu bakaze baratubwira ntabwo ari ibibazo byoroshye ni abantu dukaze. Okay asibade pozasi nawe wataye yewe 30 umukoro urombya uvuze iki muri Bible? Uvuze ko Imana itazongera kwicisha abantu n'ubuzure. Nyamara abantu barakomeye abantu barasomye wowe niwe ukabona abantu bagiye garuka muri frame hanyuma 23 mureka kinene na gatatu reka kinene n'abandi bantu nta kibazo. 23 vuga intumwa 6 Yesu yatoranyije amazina Yuda uriya wamugambaniye Matayo Simoni Matayo Simoni Petero hari na Yuda wundi urimo atari umwe wamugambaniye hakaza na Barutolomayo. Right. Okay, nadukurayo wako wamaze kuvuga. Okay, sisiganye 31 ninde wishe Goliath? Dawidi. Tatu kabiri Goliath kweli tatu kabiri ninde wakase umusatsi wa Samusoni? Delila.
Deposit. Okay, 55. 55. Ni iyihe ntwaro Dawidi yishishije Goliyati? Ibuye riri mu muhumetso. Okay, 46. Uri kuri kugasubizamo se? Okay. Yesu akora amadayimoni. Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Ni iyihe nyamaswa cyangwa itungo yayohereje? Ntabwo ari njye, ni ingurube. Challenge irakomeje. Ikomeze agomba dupikingi, agomba kubona ikutsinda ko bikose. Cyangwa tubaze ibibazo cyangwa noneho tujye mu yindi mu bindi bintu mu buzima busanzwe. Okay. Ye challenge ndazikunda nta kibazo nyine. Ubu ngubu noneho Bible mwese mwarasomye. Noneho tugiye mu bibazo bisanzwe. N'ubundi ariko ntabwo tujya kure. Ntabwo n'ubundi ibyo tugiye kuvuga ni mu by'Imana yaremye. Tugiye kuvuga mu bintu biri natural, ibintu nyine bitugaragiye biri ku isi. Ni ikihe gihugu kimwe? Ninde yarukurikiye? Ni ikihe gihugu kimwe rukumbi Yesu yakandagiyemo cyo muri Afurika? Ni Egiputa. Egypt. Aha. Ubu ngubu aho Yesu yavukiye ubu ni mu kihe gihugu? Israeli. No. Palestine. Ubwo ntukishe? Wakishe, uri muri Palestine. Challenge ntisinzwe. Challenge wonye yitsinda. Mumembe. Ubu rero sasa nawe uyu munsi yamara yibona ni Simba. Simba nta mpano yava yiciriritse. Okay. Impano ni yawe. Ariko nawe ntabwo twakwibagirwa. Kubikandika. Yari gato yanze gushyira. Yo kureba. Yanze gushyira. Ariko byiza cyane. Iyi challenge uyibonye gute? Ni nziza cyane, yari imeze neza. Yari imeze neza. Niki ubonye yigisha abantu nyine kwibutsa ibintu by'iyobokamana. Mbere wabibonaga gute tarayikora? Umvaga bimeze gute? N'insuka nyine ari nk'ibi byadutse abantu baza bakabaza ibintu nyine ugasanga uramamaye for bad reasons. Okay. Wowe uyibonye gute iyi challenge? Nabyishimiye kuko ibintu bijyanye n'iyobokamana ni ibintu nkunda cyane. Binafasha n'urubyiruko kugenda bamenya inkuru, ntabwo niba bakunda kujya ku ma YouTube bakareba ibindi ariko bakabaza bareba n'ama-challenge yerekeye kuyobokamana. Kabisa ari ibintu byiza cyane, abikunda cyane. Hanyuma nubwo mwari muri gukora gato ariko ubu ngubu cyari kibahuje gitanze umusaruro. Usuhuzanye. Congratulations. Okay.